Di vê şepola germê de 45 malbatên penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampa Kewregoskê av û elektrîk li ser wan hatiye birîn. Dakukonê xwe vala bikin û rêveberiya kampê li wî cihî qaîdeyan ava bike. Lê penaber razî nabin ku ji konê xwe derkevin, ji ber ku bi gotina wan needaletî di dabeşkirina qaîdeyan de heye. Ev keçik nexweş e, tu berîn ha zanî wedayê çi ye. Berîn ha ixtîraç pê re çêbû, textor gote min, govênex ixtîraç pê re çêbê, wê şer li dîmaxê pê re çêbê. Qer û lala. Xwedê ew keçik bi fetşê ji vir naderkevin. Ev bila bi nezama qenc zanîbê. Ev sê salê me li ber tafka ji nû ra yê ji kampê yê ji hewlêrê anîn. قیمه خوب کنن تا این هات نکتن یه قاعده دام البر و طاف كمان بلا كهرباء خد كلي بكاي شيء فهم كل بلا زارو كم حموك بفصل نها ايرود بجنا مر رابن هرنا نافكونا هرنا دار شكراني هون هرنا نافكونا جي قاعده جورنا مان ولود بجنما هرنا دار شكراني والله كركي منت شغلي افدر نيزيكي هوليريا ام هرنا دار شكراني كي ما خديكي خدي وكاله بتعبا خوب خدانا خو شغلي ما حتى ما افكون شغل بهشت ورقم كريا نهاد بجوار فيدي رابا خد ناس فيكون راكم خدي مصروفات دارا ولايلونا خدي سلمستي شا ورقه كلفي ازيش كودينم خدي عطال وبطالم اجي يعني كازي تشاوبكم خي هذه فازر كما كود في دروجه كهرباء سر ما قد كرنا كامي تشاوكن Rêveberê kampê amaje bi awayê daweşkirina qaîdeyan dike û dibêje ew li gor qatayan qaîdeyan belav dikin. Lewma gerek e ev cihê destnîşankirî ji bo berjewendiyên giştî vala bibe. ئەو شوێنە دەبی بۆ ئێمە بەتاڵ بکەیت لەبەرەوە ئێمە ئەمڕۆ ئەمساڵ پلانمانەیە بە هەماهەنگی لەگەر ڕێکخراوی UNHCR کە بۆ ئەمساڵ نزیکە 351 خانوو دروست دەکەین قاعدە بۆ پەنابەرەکان دروست دەکەین ئەو هاوڵاتیانە لێ نزیکەی 50 هاوڵاتی بۆتە بربەست لە بەردەم ئەو پرۆژەیە ئەگەر ئەو پرۆژەیە نەکرێ بەڕاستی ئەو فاندایان ئەو ڕێکخراوی کە ئەو فاندەی گوتووە بەڕاستی پلانەکە ناکرێ پرۆژەکە ناکرێت. Çûnavan penaberaj bo kampa dereşekranî weke ku ji nû ve penaber bibin ji ber vê yekê û ji ber gelek sedemên din jî ew riştin ku dernekevin. Berpirsên kampê dibêjin dibe ku projeya avakirina kampê bibe qurbaniya malbatên ku li vî cihî mane. Lê malbatên ku li vir jî mane dibêjin çi dibe bila bibe. Lê ew ji cihê xwe dernakevin heta ku girintiyê bistînin ku ew ê di qaîdeyê nû debêne neştecêkirin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Kampa Kewregosk.